Karanikor Block Congress Committee RBCC hakar poiterik nopra arjar pusau kalam menjur banpha yakakerteng jong wei usamla nakasong nongna usamla perdon nam rangai bo unlong kumukertong ka Congress na po Langren constituency hakal election MDC shakai HDC hau rempang arjar arpusan. Habakren nakilar patai kubor u President ka South West Castle District Congress Committee uba confirm vi karlingdo ulai thu bala sim yakani karai hak jelang hak bala menjuru yakakerteng usamla perdon nam da South West Castle District Congress Committee SWK HDCC. Kat kum ka jirthu ki he Congress la ong bo samla perdon nam uladei wei na pedeng samla bala pau bha ka thain ranikor bat kumbolong menta ubat ru ikakam kum manager jong kan nangkiu irat sport club ka kan hun ila kai football bo pau bha hapo ka ri si jantia nalor kan le thu ru bo new samla udei ru wei na pedeng kin nong yelam bajan bha jong meli barem ka ranikor dengo mata kasni ge don di meeting bat kawai karai bat kawai kasur kila yang berkira ya sini kawai karai kawai kasur kelomba kipa petang iwi kurtong mata bani le akademik MDC election aja sana pora ni kon konsensi no pora lalu konsensi but kakating cuma kadi pak Ferdinand rengat berkat ni kapor but naklen cumi jongka district congress committee ru wilayah Don Betalang bagi le UI kai ka naklen juga Ranikor Block Congress kila akran kila beliau jumut kila tai sani berapa kut petol karai kila umba ipa betang iwi kurtong berkata kali ya keteng jumpa Ferdinand rengai bari napo nuna di nalor kata ba naklen juga Ranikor Block Congress Haji Syang ila debat pembenar nadu kini kipor ada pedri nakadau kicubo makian ikamla ban naklen juga Ranikor Block ikamla ban sime karai nak bertaban pai potong soban akadi ka faslis dari naklen juga Ranikor Block kawai kala sime karai metakasni nomor ba kadi kawai kadi nakadau ba kajinghe juga area juga Ranikor nantrau ki habar sime ka konsensus na barok jombar konsensi di mata kasni kila arai ba tangkawi kerteng berkata kali ba umri kali kerteng apa nanam ba nakalian jungkaran nikor ki nakalian nikor ba kawai kawai karai kila simba kini tristom nak kebetai kali ka election ba kali election kali kabaper nak wiki election kali election ta kali ke ba nomor bahadin barang kalau extend ni kena jika di Batam juga ni diskonsil minta ki paiba ni satu bakajing ya pet ki paiba minta kala pet dah kawai ka perception bagi i bakani ke election ke minta kali kawai ka election ke ba nakaliang jung paiba jung ka kasil diskonsil juga ni baru kasih jadi kawai keba ni kermen nak kalian juga kongres bagi beri pai kemat support juga parti. But nak tahu ni kermen ba kumba kila penra berkali kawai karai keba nak kalian cuci lasim berkata kali tan kawai kasu. Kajing pun kene jangan ngamdong kan bangalapan kere hari kajing kerpat kalau mau pakai kebal ka blok lari ka parti ke ibet dengan bangha kalau ibet dengan priang sohai kan ni Pangan terparu ya ki paiba jongka district Langren konsensi bagi ailang ka ketiga man ka ketiga yang jongki ba laki bit maki bikin ailang kata kaji kersan mangan question tong re habaro ka khasi jadi aro kumba biong baka VPP lapan pa bagi mar jongki bigile jaga ni clean politics no te kadai bit ka principal jong ukan ni siman haba pi trang kan sakri paiba tiap don lupa saya kata jimut kebakun kenang bau pai bau sanya ini te lada pilaram kita senior kabu kecintri bun cakap lupa bau te nak kalian keconga bangan nek supaya bak kan lehi dah kalti ba kababek kebakun ini ada kalti kabade ba ngan kat bala bangan konvensi supaya bak kita kiba ngan keren nam tau pai bak dengan sa keren ni hakitat badai hinong percaya ngan panang yang juga sana
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jengki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya